For 1 minute, please. Tudi sam zelo pozdravljam poročilo gospoda McAllistera. Mislim, da je zelo dobro, uravnoteženo in poročilo, ki v veliki meri navdaja z optimizmom, da je Srbija na pravi poti. Prihajam iz Slovenije, ki se je prva kot bivši del Jugoslavije pridružila Evropski uniji, zato zelo dobro vem, kakšne napore mora sedaj vlagati srbska vlada, da izboljšuje področje regionalnega sodelovanja, da se je spoprijela z najodločnejšimi reformami, ki so bile še nekaj let nazaj v Srbiji tabu tema, da izboljšuje poslovno okolje in da je tudi zagrizla v zelo zahtevno področje pravne države, boj proti korupciji, preganjanju kriminala. Srbija rabi evropsko solidarnost, da bodo prebivalci Srbije čim prej imeli podobne pogoje, kot imajo ostali Evropejci, in da uživajo kot člani skupne Evropske unije. Signora Presidente, la Serbia ha dimostrato di volersi impegnare a fondo nel processo di integrazione europea e di voler affrontare in maniera decisa e diretta le riforme sistemiche e socio-economiche necessarie per continuare a percorrere la strada del cambiamento e dell'avvicinamento agli standard europei.